Oduzimanje 12 minus 10. Sjećate li me se? To sam ja, čarapojedac. Danas ćemo zajedno oduzimati. Mama je oprala 12 čarapa. Dvije čarape je posložila na naslonjač. 10 čarapa je ostalo ispod stola. Stigao je čarapojedac koji krade neuredno posložene čarape. Nanjušio je čarape na podu. Od 12 čarapa u sobi ukrao je 10 čarapa, onih na podu. Koliko je čarapa ostalo? Minus 10 jednako je 2. Ostale su 2 čarape i to one uredno posložene na naslonjaču. Pozdravljam vas, čarapojedac.